aso sa fia ia o le aso sa no le foi. Mai no tātua li e Yesu Kiriso. Tāle whātu fo Yesu ngani whawhiringa fo mai a mis kōwina, mai le whātua. Ai mese fo ia ao whātua ti a kono, suna ti a kono, mau tangata maa, mau tangatina. Ese yo olawa tukina talago, mai whāna witi. Whātala whātu fo ia rātou wano o matamata mai rungo tātou lai nei tai au. Evi ia la vale atua i lona na fumana nāna nei. O le alii o lo leo mamoi o ia. E le aise mea o te pati vai. Na te awea o le mea e le wāmua o te tapo turai. Na te tai e te a tawtafo wai tawhele mu. Na te whaafo i sia mai lo o mama. Na te tai e te a iana le anu o tonu o no luna suafa. E ulawa no sa wali vano le atale o te le whiwhi e se le leana. Awa o le i te whaatasi maa. Ia so umolo ola. O le pese lea mātou suina. Tātou su whaatasi. Tātou iwi atua ili atua. Whaafitai a te ia. Awa o io le leo siri. E nā te leo ia te oi, leo ia te ai. Iro tātou whafu malo i whale. Taimi foi o whai tā. Taimi lele iai, so o le vasa. I leo lama le tua ia te tātou malapa. Mama,
atu I le li'i ma le fia. O maia o tau I ona luma ma le alanga fia. O tau I loa o le li'i o ia hawa le tua. O ia na whai tātou. O whai tātou mona. O lona nui tātou. O le afu māmoe o ia whakaina. La tātou tatalu. O le lafu māmoe lava I mātou o e whāngaina. O le melea o mātou usu mai ai I lo whale tāpua I le neitai hao. Whanaunau atu o mātou a nganga I ate oe. Se e whangaina o mātou a nganga I lo upu. We gathered here seeking your face and discerning your will. Would you be with us till the end of the service when we offer you the glory and the praises that belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Tātou amata nei sa minga I pese malus kutasi te ina I tātou in the special choir.
senga fo te akono, ni te mai te akono. E fo no te lengo o tātou kalesia ni tai au e lawa i tupulanga te lavou. Fo ni awa e whaftai atu ai sunga e au ea. So fo ina tu sai fo i male. Tu si o tātou kuela tātou e sea. I'd also like to extend this warm welcome and take this opportunity to welcome our friends who are joining us online, either live or later on in the week. And for some of you who are joining us for the very first time, we're part of the Congregational Christian Churches, Samoan. And these are our ancestors in faith. So when the missionaries came down in 1830, they brought this brand of Christianity, this Protestant polity that became known as Congregational Luptaiti. And so as Samoans immigrated to the United States, we were asking the question, where is the Luptaiti here in the States? And we were pointed to the United Church of Christ. So this church is one of many Samoan churches that belong to the United Church of Christ. All that to say that wherever you are in life's journey, in your faith journey, you are welcome here. A mese a tātou tangata Samoa o lo sui whatasi tātou ele nei ngana o tātou tofu. Ele se sina manatu i ai. Ai ole mea lofa le tua o tātou tangata. So welcome one and welcome all. Tēnei nera tātou whasangalo i tātou tātou sanga. A tātou wifo ma te tālo i le tua. Let us pray. Lo mātou tamai o i le langi. Le tamai tumu i le lofa, ma le lofa muti ma le lama o fio. Le tua sa tā kuai i ai o mātou tua a, ma le leiloa ana mua lama. Le wa matau na lātou fisilingia, le angi al mutangi, le oso mai le la, ma le tue moto atu. Na wa matau na le mawhai i lātou na whakasenga. Matangi o lo a whea mātou lo ele e tau sanga na mua. O na lātou whapea ne ai lea, o le whina ngalo lea o le tua. Ne o atu misionale ma whaali manino atu i ai mātou, whaalinga fui o lau fio i le tu ma le tu o le lolangi. O mātou whaalongo i ai ma tutoa, o mātou whaufu i ai o mātou te tai ma tua a. O na manatu lo lea o le whaali o pitu i sili lea o na fou o lau fio i o mātou tangata. Lena whaao ai pa ia o le atunuku ma mātou li lifa le whato whala inga i le tua e pe o na mori mai e misionari. E ofo i lawa i nei aso o lo fou pea mai le whaali a lau fio. O lau tala le lei o le o se whanongo tangi au wana na watu misionale i o mātou lau whanua. O na le whautua ina lea e le ola ma soifua o lo i o tangata. E na watu misionale le tala le lei o na mātou lafo aso le i ai. Ave i ai tō whamanino o mātou atunuku na mātou maua mai o mātou mātua. Leo mātou whawina ai se kalesia sa moa e le rolangi au au. Le whawau tō waa mai la whanau ma lau e kalesia ma tangata whanono whatutua e nea tunuku ese. O mātou mai ama mai lau e fio. O ne eno mātou mauti noa a mātou i loa oe. O na manuia lea o mātou. Mātou te tele tonu a watu la mātou whaatu e i a te oe. O na liu walo mai lea o whafonga ma e whamanuia e le ngata i ai mātou.
a o mātou whanau, ma whanau o whanau. O mātou te tonu fōi i le tū manu malolo walo o Yesu Keriso i le tū mamau ma le oti. O le mele ui ai na oti le tangata, ai e ola pēa. Whapeo na soifua ma ola la o fio, e whapenafo i mātou o na ola ma soifua. O mātou o maile nei tai ao, mātou te tapisa ina le na ola. Ma ko pano taimi o la soifua ma le ola o le tangata i le niwa yaso. E a vatu i a te oe. O mātou sāpati ina le nei aso o le aso le nei na tuetu manu malo aino walo o Yesu Keriso. Le wa pe aile nei aso mātou tāpua i la o Kerisiana. I le ngata fōi nā o whaingo fie le kalena o na o mātou tua āna mua. A mata lava vai aso i le aso pa ia o la o fio. O mātou o mai ai mele ngana whaafutai a mātou mawhau le lava yaso o tuane i atu. I le ta ape ma le salalau o le unuku malau le kālesia me mātou uma. Na tau mate pe mātou te o lia le leitai a mātou o fio. O ai atu suru rotino o whanga poto lo unuku lau le kālesia me mātou uma le ala whatutua. Le mele a watu e le mātou whaafutai i ate oe. Whaafutai o no mea sa mātou wheoa i ai. A wala tele wawawe, wa alele, lungo re lau ele. Sa lama le maliu ma le oti. Ia o le nei o le istala wale e whakamoina i lo nuku ma lau le kālesia. Pau mai o na tua oi. O le mele le ie whaafutai lau. Whiroi whiwhia fo me nā tau na whamuli atu no mātou ainga ma le nuku ma lau e kālesia. O le vi inga i lau o fio e le whaititia. O mātou tūnema ma whawhau le lewa yaso o mātou savalia. Ia na whiau ma ngā ruenga, whiau whaitele ma whiau whaite tōtasi. O la mātou tutaro le i e tātou ma lau o fio. Ia maua mātou ma rosi. Ia iai mātou le file mū ato tō la o fio. A whaifo i e whaafe i mātou e le likio le neira langi. Ia mātou i loa o nāma le lei atu iai. Mātou talo le li e ne e iai le whamanuianga la o fio. Ia ainga o lau e kālesia nei. Ia mātutua se i o i whanau la iti. Tō tele o lo whengai ma ngā ruenga. Malosi o le nu. I e whaamaina lo lātou malosi lere i e whaima awalai. Fisosoani e lo lātou aina. Oto e fwese nati mo lau fio. O wanga ruenga whaawau lau e kālesia. Lave ina i lātou mai le e whini. Le loto le ana o nota. Langa ina o le nāwhu loto e tutonu i ai mātou te tutasi. Wao i mātou wa nā o ni tangata. Whapalonga ina masai seitia i mātou e tūla whono o le teimi ma le nofuanga. O ngalo i ai mātou wholinga o lau fio. Na whai ai mātou le amatanga. O le mātou whato ese i lau fio le rei. Si e whamamā ma whamangalo i mātou. Whawina ni loto mamā ma whawina ni loto mau tutonu i ai mātou. Whatufungaina i mātou te ni uma mātou te whalomo ai i la upu. Whai e mātou mori ma wola lau tala lelei. Whaato toa e whina manuia ma while mua lau fio i o mātou tangata ngā mue. Tunatu inu mo lau fio nisi o whengai ma whanoanoanga. O no mawhitianga. Tulahi mai o na umotusia mawhitanga e ale leoti. O mātou te talo whamaisi o awa lofa, i lau whanau noa. So soani i ai lātou, te mi whainga tāra. Whawhanu mai fo i ai mātou, whamanatu mai i ai mātou, te mi na mātou whanau noa e whau. Ane e ala te mi nā. O
oso ai le la o file mo. Ma mafutaina I mātou I le file mo e le mawhai e le kupu na whamatalaina. Le mātou titalo I whapeina o na maua I lātou o whanau noa ma whapawau le neitei. O na mafutanga o le petio o na leoti. Le nā pau whoke nā o mea mātou te whanau noa ai. O le le tāno lima. O le ino mai o tangata. O le tā. O whamai. O ia mea ume ma whai o na whanau noa ai le tangata le li I. Whamaise o aolofa. Whaamaina upo o fionga o mātou tālo talonga. La unga le lei mātou te whalomo I ai matalia. Le whai ma awala e au mai ai malu e ngai lau whanau mawhatia. Ma mātou I loa ai lau fio mo fia I atou. O mātou manatua I le lau te lenga o la mātou o tunu. So mea o ta ape ai le nei lua se lau wafe tangata sa moe le nei atunu. O mātou tatalo le li I iai lau whakuianga. I iai le file mua o lau fio. Manuia lātou matinai. I file mua o lātou pā. I manuia whautupulanga e tutupu mai ai lātou. Tu whawhangu mai ai mātou le whengainga na o sia mo mātou tua ai lana whatutua. E manuia ai maunga o le lanolangi I ai mātou. Wea o ao me whoki ai mātou I oane o mātou sa ili na o mātou manuia. E mātou toa anga o na sa ili na manuia o nisi. Manuia o le nuku. Ua o lo lātou manuia. O lo mātou manuia fo. Ta ape mana se lau o lu malau be kalesia le le bayaso. Ta to malau fio e manui ai me uma mato te fai. Li ia e belo swafa ala so fua ma le olo o fatu tua. As we gather here for our weekly lotu, we are mindful of the atrocities around the world, the violence, the unprovoked warring, and the institutions that have been set up to benefit from the atrocities amongst the world. And we lift them up to you, O Lord, that you would cast your spirit on it and be mindful of the unnecessary suffering that people are going through in other parts of the world as we pray to you this morning. We also lift up those ideas, those thoughts of harm and violence that are also in our own personal psyche, that are also instituted in our own proclivity towards right. And we ask that you minister to us. Would you give us the discernment and the clarity so we don't discount those stories of war, saying that they're so far from us, but we recognize those attitudes and those proclamations in our own local settings. You have taught us that we are of one body, that what aches one aches another. What glorifies the other glorifies us. May we continue to meditate on those words and see the conflicts in the Middle East as something that's close and personal. And then we ask that you give us the courage, the boldness, to engage it at the local level and do something about it. We ask that you continue to give us this proclivity towards that which is good, so that way our being in the world, our lives are lived with purpose and towards your will. We pray this in your name. Nā tūnu mō lawa fio le nā te talo tele le li ie.
Whaatasi e ma te talo lilo a le tangata lava ia te tutasi. Mea o lo atu ngalu ai I mātou. I mea moni lava o lo alua ai na mātou o atu I ate oe. O mātou te talo le li ie. Se ia lofa ma ia e sea. Ne ia mātou I loa atu ai le lofa o la o fio ia mātou. Ma mātou I loa na whaau te leina le nā lofa. A mata I o mātou aina. Wa solo atu ai I o mātou tua oi ni mātou o mātou niu whatasi. Se ia o lawa I le tu inga o le lalani. E suafo Yesu te riso o mātou o li ima o mātou whaola. O mātou ole ma te talo atu ai. Tātou whaawau e sāminga e pese o sāminga e rawhi pese. Awau ina le tātou la fonga.
tua. Moni le nei o mātou I loa masina fia I o mātou fo I tupulanga. O mea uma lava o mea le tua. Mea le nei o mātou o fuina atuai nisi nei o tupe o aso te tasi o ma mātou maruenga. Se I whapeina mai e tania ina mai. Whai mawala e whanau te le ina I lo fina ngalo I le nei. We offer you our tithes, our offerings, and more importantly, we offer you our hearts and our spirit. Would you receive it this morning? In your name we pray. Amen. Whionga le tua tatou whaitawina. Ngari a Mateo tau koe mo sukulua. Mata tatou whaitau no whau sukulima se whakamai whau koe mo sukulua. Our reading this morning is taken from the UCC lectionary, Matthew 22nd, verse 15 to 22. We'll be reading responsively in Samoan. Mateo sukulua focus sukulima whapamai whakoe sukulua. O la tātou whaitau whela whalafoa I iai. O no ane I leo leo wharseo me tau pule pule pe whapewheo na lato mai nei I a te ia I ana upu. Pesa eo na vatu le la fonga I a kai sara pele ai. Whaari maia I a te au se tupe o le la fonga. Na lato wawane le I a te ia o se te nami. Whaitau malusu lua. Lato whalomo ai, o na lato to whaiofo ai lea, o lato tuua ia, ai o ese. Whanuia te maile tue ala tato whaitau whaamolomo I upua na whio ia. Tumo watu pe ia te ia o na lapa I nei se I o e whaavau whaavau. E te mi e tau tala mai eile whina ngalo le tua I awala tato te li mawhawha wina. Tato te mawhawhau whape tau tala mai le whina ngalo le tua ala I whaiwheau. E muri ane o le sona lava le tasi ma whaunga ngana mai ai e tato grandchildren. Upun tato whita wina le mamao te le atu, le sosa o tuanai, whamaile li o le maana tu la fo ina e tu funga whaifale. Ua avea nei e le tua e whaima maa o pito ruma. Siri ai se a. Ua siki e le ri le upule na una ua tau lai lapa le wa ai e tangata. E peise I o le whanau a akra amo e tupunga mai ai no Peo il whanau a Abrahamo, o lato nafa le nā, o lato
lato tua ama matua na osi fea ngainga ma le tua. O mena e lesi se e tangata ia. E ni a whale le. O le maa lawe tu lafo ina e o tua. O le maa le nai whao ngā e le tua e. Whaavae e una la le kalesia ma rona nuu whale nganga i le numanai. So this is one of those truths that exist out in the world, according to the Bible. God's ability to take something insignificant and have it bring blessings and significance to the world. And we all know the stories of our narrative. When Joseph was sold to slavery by his brothers, to have salvation for an entire family and an entire nation originate from an unlikely member of the family is unheard of. But that's one of those truths. That's one of those things that God does in the world. We also have the example of Ruth, a non-Jew. She was a foreigner, a Moabite. But her commitment to her mother-in-law, Naomi, and her faith allowed her blood, foreign blood, to flow in the veins of our Lord Jesus Christ. So the notion of other occupies a formative place in the Christian narrative. The non-Jew is often used by Jesus to explain the kingdom of God. You remember the story of the 10 lepers that Jesus healed. The only one that came back to say thank you to Jesus was a Samaritan, a foreigner. This is a recurring theme and truth in how God manifests itself in the world. O le winga o whamatalanga. O wale manatu whatauwaa le tangata I lona whatauwaa. Le ngata I lea o fwoi le manatu whatauwaa le tangata I le isi tangata whatauwaa. Wa I nā tātou te melea ai le manuia o le tua. Nā misi e tātou le whaali fō mai o le nganga o le tua I o tātou fō I tupulanga. Ia e leo le mafuanga e alai na vea se maa e whai mamaa tuli mani. E leo le mafuanga o le vea le maa le nā ona ua tulafo ina tupunga whai whale le ai. O le mafuanga e alai na vea le maa e whai mamaa tuli mani. Ona ona winga lea. Pe tulafo ina tupunga whai whale pe le ai. Ona le maa tuli manu lava ia o lana lava nāna tulu. E tuli manu I ei whale. E whalanolano I ei aina. E whamoe I ei mātua. Se pe tulafoa I ala tupunga whewhane le taua. A le maa I e te tauna whai maa le lei. Tātou te whaungaina pere tale le Samaria ma le lei. Whata oto na si e le li e tali ai ni fisili oi ea o tua oi. Ia tātou te le mana tuaina le tala o na o le tangata Samaria e o tu I ai, le ai. A tau tu matuaina le tala o na o lona ama le lei. Pe Samaria pe utaia le ai o le meta ua. O le ama le lei. Mafuanga nai a vea I Yesu ma o ngā tutonu ro tātou whatutuanga. Le ona o ia o le utaia, e le ona o ia tupunga mai a Abrahamu. E ona o ana o onga o tuwina mai a tātou. Le mamanu tātou te muli ai o whai lea mapuna oa o tātou manuia ma while mu. O le maa
o lua afe te usanga o whataitaina. Te muli nei la o le atani o Abraham. Ai o le alo le tua sesi esi. Pe eile winga ami o tonu, ami o tua. O le tua o lo moli ma wina I maa nei. O mafua ai o na whai Yesu Keriso, ma tangata e pe o Keriso. Ma o ngā tutonunga le mua tātou sofuanga. There is a basic fundamental truth about goodness that pervades these special persons in our lives, that makes them occupy those special places. There is something fundamentally good about good people that enables them to manifest the good in the world regardless of their station in life. And Scripture asks us to be mindful of those insignificant people, because from their insignificance, God can render something significant for us. Humans have this proclivity towards the good. We gravitate towards those with such special qualities. I know young people are looking for other young people that share the same values, but I'm saying that value originates from basic truth that has nothing with our claims to that truth. A whengai pēr I tātou male tau e le wā Hamas me Israel. Tele tala o tātou maua e winga I le taua. Te mo whai lava lei tū. E whaasao la lātou tala. Te mo whai umai tū umai rua e whamatala mai le tala I le mafuanga e sao ai la lātou I tū. Ai se le isi tū. Aso o vai na whale mai nai le whamai I Gaza Strip. Whamai Hamas ua whapai Israelu le pomu whawhai nai le whamai. Whamai Israelu le pomu Hamas ua basa se. Whanatu mo le whale o Israelu. As I say, I whamai o tangata Lebanona. Kia lupu lava tātou o tunuku e iai lava le puna loa. Le puni loa o lanu wai nei puni ma tātou. E iai lava se whaavai o lo lautu ai le nei taua o lo whaia le nai tū o le lalolani. O le ita o le istangata. Se whaavai le o mawhai ai o na whoina whawhita auli. Se na amata lava I afe whese lau whaavalu. No whaavai le malo Israelu e malo o whatasi. Ua o mai lava le nei teimi o lo whai pēr. Whataleina pēr le loto matau o le loto ita. Le loto fiatau I masui. Le mawhai ai o na nofo fi le mū nei tangata. Whai ma mafu anga o pisi ai le lalolani atoa I lo lato ita. So there's this overarching context by which these contents are occurring here. There is an overwhelming ethos by which these events are occurring, and so it's regardless of what the content is, the context is so overwhelming that it informs the content. Peo le tala I le Titanic. Le waa o tātou mauti noa e moto. Alo whai ere whinaunga ar pasese. O le a le whatūlanga sao ina o le foa e lungo le whale mata o le waa.
o tātou no tinoa e ngoto i wha. Pio le mera nā leo lo tupu nei. A ma whai o na wha au pe maina i tātou le nei mai aso tātou te o atu ma le nei te o ata. Le nei te o ata e ese ale puni loa, ese le puni me tātou. This lens that regardless of the content, the context is overwhelmingly loud. A ma whai o na whatufungaina i tātou, i le nā whatufungama. Iona ese leo le lanu le lalo langi a we maa. Le alawa la tala mai ima o. O le upu moni lava e whasakolo toina i tātou. E tala whawai, tala sako. Tala moni. Tala e mori mawina aile mi o tono le tu. A tātou i loa ma manino i a i le ma whai na whasaseina i tātou e se tasi. E i maatu i manu o le i loa me le sina fia o le tangata. E first principles. E le ma whai lava e se isi o na tātou saseina ai i tātou pe a tātou sina fia mai loa. E ale tala lea na tātou whaita wina nei. O mai ia, te tai o le loto Israelu ma whi mai. Neli e sā ea o na whaina tau langa i akasa. E whaatanga ea le tātou whatutuanga o na ave mā moni i atua whapaupau. Do we pay taxes to Caesar? That's the issue. See, and that's a piece of content. That's a piece of content in the context of malice, hatred, retaliatory. That's the context. So, ko le alawa la le fisili e whai, ala anu lua loto. Le angaro lato loto i le li, po le alawa la fisili. Le tau o foi tani pe I pe lea, e o tia. E se alanga ne pule, tangata nei I se awala, e whasala ai le iana upu. Ia, e lola la tōku me moni lea. Le me moni lea, le me moni. E si le fie le tō me uma. Le ngata le nā o le tua e whina ngalo malie I tamata. O le tua e tausi whiangainga. O le tua e saunia le whaoratanga mo me tangata whatutua. Sio le moni lava nā. O le mena na laina wala a wina tua a o tangata nei, apera amo. Ina wasa ili apera amo whamaoni mani lifa lana whatua whala ima. E fia I loa le ukumoni ma le ato moni. Ua tulai mai la tamai. E peo tangata la ato tele I loa Iosefa. Ona tausi whatu kua I lawa leo la lato tapo inga whaiuteia malo lato leilo. Ua se ele fina ngalo le tua mai lato. See, regardless of the questions and the answers to the question, the context was so overwhelming. And here's the context. We have these leaders of the church who are not without malice. And when they saw this shiny object, this newness of God, this manifestation of the gospel, when they saw the works that Jesus were doing, they were asking themselves, well, this can't be right. Aren't we the selected few? Aren't we children of Abraham upon which that covenant is based on? But this is an itinerant preacher.
He didn't go through our credentialing process. His dad was a carpenter. And his mom, well, we don't want to talk about that. But then he was able to access something which is truer than what they think is true. So the context was already set. So when they asked the question, is it rightful to pay tithes to Caesar or not? You know, Jesus was very clear. So what he did was he cleared the deck. He cleared the deck and he lifted up that context. And what is that context? That it is God that originated the covenant between your ancestors and the church and humankind. It is theocentric, not church-centric. So Jesus asked for a symbol. I said, give me a coin. A maise, ole ale mele nai, ave mea kaisala ia kaisala. Ave mea tua ina tua. It is my prayer that you are so equipped with that, so that way the content doesn't confuse you, because your context is sound and foundational. And your context is this: God loves you. Because God loves you, you are a son and daughter of God. You are heir to the throne. So when you walk around the world this week, go with that knowledge. But don't stop there, because if you stop there, arrogance will catch up with you. But you should have this mind that was in Jesus Christ, that though he was equal to God and God himself, he didn't think that that's something he can hang on to. But he poured himself out. He made himself a servant. By serving others, he manifested God's love that was in him, in the world. Ele fou kuie lo tō whawhawhonga. Ia wa ese foi vai aso, tangai foi. Vai aso o mawai atu na tātou whamawai tina ia whelo inga, la lo manu nuku. O whetemi awa noe malanga i Seattle, Washington, New York City, ia iro la tō ainga. Whai eia sa minga le ainga mo. Sa minga le kalesia fōi le mea sa ngānu e ai, le whanau. Io na mori mai no leo o na tino. Cycle Sloan i whai aso o vai. O i nana whai la wasi ai. Ei nai maa pupula o le sofua ma le ola o whelo inga na o mai te wina. Whanau mai sa fune. Maliusio ni tina o iwa o na tausanga. Sufito o na tausanga na whaielo na ainga, na nofu ai mai tātou te akono o ie. Muwa tuaile tutuila, i mani lienga o mātou mātua, ma saka o le aime sa napu. Piu nāe tā funa, na ola ai whelo inga ma ie, whau ai la aino, i la, o i nana la, mai aile lofa ma leanga leo le tua. Me nafo i lofa ma leanga leo le tua, whaiele la tau tua i le tua. Se i o lawa ina, mu mai neno la tau ai. Ia ma wha wau e pēr. Io ese fo i lawa lai i nei, i la tātou kālesia e pēr nei ai. Ia e le mapu lawa la tau tau tua i le tua. Sa ili fo i se kālesia la talata. Kālesia o lo alue fo i se la whana. Ia ma wha wau ai la tau tua se ia i na wala au le tua ia te ia. Ia o
But the other thing I remember from Inga's life was this whole notion that there is something more worse than death. You know, we're all afraid of dying. We all exercise, lose weight, and take our tablets because we don't want to cross that threshold. Because it's scary. But one of the things I got from Velo Inga's life was this notion that there is something worse than death. And what is it? It's to live a life without purpose. It's to have this life that's not free. But more important, to have this life that's not free even to make mistakes. See, we in America, we talk a lot about freedom, yeah. But if you really take a closer look, you will find that the boundary of that freedom is encased within that righteousness that I talked about. That's why virtue signaling is a thing. That's why lip service is now in vogue. That's why people with multiple personalities online is totally different from in real life. This is the context that we live in. But the life of Velo Inga really present me to this idea that there is something more dangerous, more scarier than death. And that's to live a life that has no purpose. She called me a week before. She said, "Ena, wosauni, I'm ready. I've done what I set out to do, and that was to title one of my children. And so I'm done. I'm ready to go." So I said, "Go in peace. Whatever you decide to do, let Etu know, and we will follow your wishes." So that's what we did last week, and this is something I think we ought to have this proclivity towards. What? This life that's purposeful, that's meaningful, a life that's worth living. And I think it has something to do with freedom. But you should also be free to make mistakes and suffer the consequences. See, if you're not free to do that, and if you're not free to suffer the consequences, then I don't think that's true freedom. Jesus said, "If you abide in me and my words live in you, then you will have the truth. You will come to know the truth, and the truth will set you free." And that is my prayer for all of us this week, that we come to know the truth. Let that truth set us free. Free indeed to make mistakes, suffer the consequences. That's what Jesus did during his life. He lived the truth, embodied the truth. He suffered the consequences. He had his cake and eat it too. And for that, we are thankful. Whangata mai iu ko mafofowina. Tau ne ialofa le toa I whatasi mai le toa malona nganga pa ia. A tātou te ape masala lau le rangi le neva yasu. A tātou whaiku le nei sa minga le pese o sa mia le pese. Pese lo se lau limu sukuru iwa. O oe le tupu moni.
maftanga to the bow, pe amai, I tato samina nita ya. And ask the young people to remain behind after service. Atato fa'imu talo, let us pray. We have come to the end of our worship, and we thank you for this opportunity to hear from your Spirit. As we go out in the world, may your word be like seed that falls on good ground, ground that we till ourselves. We ask that your blessings be multiplied in our families, and that we have the boldness to share that blessing with others, because that is your will. O mata wo ele singui o le tapo inga, fata wa'ala o mauna, o mata lafu sewa tupe ni ngā ruenga, aloa ngā ngapa ia, te whapalamalama le winga moni o mata loto te totasi. O le mata tuua, i lunga i ai mata le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o mata le whaola, le lofa mutu male o le tua te maa, whapefo'i, le lofo le ngā pa ia, i ai mātou le malau whanau whatutua le lorangi o au. Nei o i whamamau whamamaua,